clear tute sipai ule kan chanalin lo clear thina inchunga lom thu kan soya India le US in defense thilah inremna thar an siama East China Sea lama US le Japan in indo nunchan an zir le avangin boruak atang le bokani heng te hi tuntruma kan an clear don heng te hi tuntruma kan clear ho don nia Nimin Khan US Secretary of State Mike Pompeo le Defense Secretary Mark Esper te chu New Delhi an lo thleng felta a voin Khan 2+2 talk ni in India lama tangin Defense Minister Rajnath Singh le External Affairs Minister S Jaishankar an telani hetianga 2+2 talk hi September sang ni le sompariat Khan New Delhi an lo nei masaber to a atum ni na chu Washington DC a kum sang ni le sompako Khan an lo nei to boka Trump administration noya hian India le US in lai chin na hi chak taka kalpui an tum view ni na ngai thei 2+2 talk mai ba ka hian pumadi le putramate chu voidoi lo an lo in muto boka karma samaya bokhan Indian Army Vice Chief Lieutenant General SK Saini chu United States azuzin to boka Indo-Pacific Command munpui Hawaii atlo bokani Khamitum Khan voina an inremna thar ruang aman siam nia riatania inremna hlawhtling tur tlang pui hi chanchin bulian lamte hi chuan an resa deuh fekani ome inremna thara chuan India in adu le mamo ang US military satellite data amang theidon ani hetiang basic exchange and cooperation agreement hi ramin lai chin a thatak kara lo chuan a omzen ngai lovani India le US hi military logistic vela an lo in puiton thin tho na chungin tuna inremna thar mang hian mel mathu mun laka chakzokin ma an la ho theidon ta ani September ni som pani Khan India le Japan chuan military logistic agreement an lo ziak to boka China daunan chuan kuat ram te hi tandun an tum hle ni hi Kumin Jun Nili Khan Indian Prime Minister Narendra Modi le Australian Prime Minister Scott Morrison chuan hlimthla manga inbiak na kaltlangin India le Australia military logistic agreement an lo ziak to boka China ram mel ma thieu ram lian le thil ti thei ram thum ngot military pack fum fe taka zia pui thei hanen hian Modi sarkar hi ane plutuk lo ti achiang vi ome ral thuam lama phalem lo maila heng te wang hian China hian India hi a hlau satli ringot lova a huphur em ringot mai ni kiltina China sipai te attack thei turin India chuan ruah manna akal pui chara chaklama tangin Japan ram amang theianga thanglama Australia mang thei bokanga kil khata tangin United States alo omve boka ti chuan Russia hi India lama tan vai chuan China chu chum min sa Ladakh le Arunachal vela akha tokin hanpor angreng thin takma se India ne indo hi anchak zik don lo ti chiang hle ni thathar khian Malabar naval exercise nei ani le dona Australia chuan atel ve tur Australia chuan he exercise a hian atel ve tur thu apuang to a China tan lungnol na tham chatling ve hrim sang khat le zakwa somkua pani atang khan Malabar naval exercise kalpui alo ni to a China sel na kara Australia chu tel chhun zom ngam ta chia lova tun tuma hena tel don tak takani chuan sang ni le pasari nulama avoi khatna turani ti hian kwat ram te chuan Malabar tui pui lama China anti thaile don chunia China hian engtinge chan let ve don Australia chunga phuba alo du mayangem nge India chunga boka tuan le don soituangin India le US hi thuthlung poimo takan zia mek lain China tui pui chak lama United States le Japan chuan indo nunchan an lo zir le tamup mai boka October ni somni paruk khan Japan le US sipai te chuan khomwal boruak le tui puya mel maram China be dan tur zirna kin suat hi first big drill antimaya aturu mel view mai ni he military drill hi Japan Prime Minister Yoshihide Suga an rorel na achel nuwa drill an nei masak berani kin suat hi kumni danani thin khania rampani ten ral thuam tam tak phau chuakin
indo long lian le thona za chuang sipai singli le sang ruk zet ba ka long khal tu le marines tam tham takan tel thina ni tuntuma military drill hian cyber le electronic lama in be na po anzir bokanga Japan General Koji Yamazaki chuan Japan le chevel himna hi ader thong zela tuntuma military drill hian US le Japan sipai chakna hi engtiang chiange ni ti bel chian kan tumani atiani Japanese warship lian ber kaga sira chuan ral thuam phurtu USS Ronald Reagan chu East China Sea lam panin an kala henglong lian te veng him tur hian escort le destroyer tam tham tak chuan an zui boka China hian alo ti boy du kherangem nge alo enve mai don Japan long lian meter zani le somli pariat zeta sei kaga hi South China Sea le Indian Ocean patrolling nei zo chia ani he long hi F-35 stealth fighters phur thei tura cheibol me kan nge East China tuipuya hian Japan le China ram in chu mek Senkaku le Diaoyu anti hi oma tun hai khan China Navy te malak na thara ne soyani hei wang hian tuntuma military drill boruak hi tang hle turanga yani China hian alo do dal ngam mani ngat chuan anin khoi noi ngal mai narin hle Japan General Kaga toy tu US Commander Lieutenant General Kevin Snyder chuan tunlai China malak na tam tak hian Washington le Tokyo ati lom lo hlea Hong Kong a new security law phei hi chu kan du lo bur mai ni tin China and Taiwan alo vo ve chen po hi kan du lo bok ti in China chunga ram pan hi te ngai dan he puanga China ero in henga malak na zong hi remna le mon na om theina na ti kani ati lui tlat zel sini tunlai US malak na hi ngun taka kan thlir chuan China chunga hian enge motak chuti atum ni na ngai theya Khawvel ti mang ang tu coronavirus ngei po hi han bi chiangila China siam chopri ni na ngai thei tlat mai ni coronavirus hi China siam ani mo ni lowe mo China rama tanga trai dar chuni ngei maya China hian mo phur lo thei lovani putrama du dan angin China hi zil hauna pe click chu angai kan titlang thewinarin US election la chu nai to mai sia putrama tlak vai chuan China hi alom bera tang nge yanga Biden la chu China in du an her koi khani mai don sia reilo te ya Asia chu soilo Khawvel hi op atumanga Christian te phei chu kan ip choi narin omani a news ba ka thilom thei kanan zep telani chu le thlir tute enge in an hlom le inom na mun thewa ripui leng laka film khur taka lo om turin kan som chewa kan channel hi in beng war na man ruwa le in kho har ne mani nge kan du sak chewani lim takin in lo om zel don nia kan channel in lo thlir thina wangin lom thu kan soi nga le